usiyeshindwa, wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Mwambie tena, kweli wewe ni Mungu, sina mwingine. Kweli wewe, nasema wastahili, wastahili, umeketi juu sana Yesu, umejivika utukufu, nasema wewe ni Mungu. Kweli wewe Yesu, wewe ni Mungu, Mungu wa milele. Kweli wewe, mwambie Bwana, mwambie juu sana Yesu, kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Tunalibariki jina lako Mungu wetu na Baba yetu kwa masaa haya ambayo umetusaidia. Tunakushukuru kwa msaada wako, tunakushukuru kwa fadhili zako, tunakushukuru kwa kibali chako. Umetupa neema ya kukusanyika hapa, umetupatia kibali cha kuingia madhabahuni pako. Enda ukatutembelee, ukanene nasi, na sauti yako ikawe katikati yetu, kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen, amen. Unaweza ukachukua kiti chako. Amen. Hata mwenye Yesu ikango utukethaniwa bakuwekana nako. Hata iwe mwenye Yesu ni itabani yake ikamba ya we mundu hata iwe yake ikamba twasivomwe vetwe jangen kwanza hiki kamba imeanza kuwa tamu. Unajua isi naambia tabani ya kikamba mute ukinena oyukinena chuneno i President Ruto akikuja huko lazima akumbuke vomwe vetwe jangendu isa sasa wezi akapita. So si unaona kazi yangu inazaa matunda, kama hata president anaongea jangendu vomwe vetwe veka levailu veka nwenavo ele watu wanamfunza kikamba si wazuri. Jua kuna mwalimu alikuwa anatusomesha Mjaluo na akaambiwa matusi. Sinjua aliuliza swali ngani, ile kitu aliambiwa hata wezi ukaitamka, kitu mbaya sana, kitu fulani akaambiwa kinaitwa hivyo, na ilikuwa matusi, na yeye anjui, ni mgeni. So alimuma kikamba kula kwa president mtu ayoka bola. Nienda tusome ndoto yanga ibukuni ya Mathayo kilungu cha keli. Nibundisha iuluwa uwo wa utangi yo witu hata mwe Yesu kana umo wa utangi hiyo ni real na by discussion. Amen. Na wala ni uwonde ulawendeka ni kana mundu ona wiba amanyekana mumo wa utangi hiyo ni real. Mumo wa utangi hiyo ni wago. Mumo wa utangi hiyo wina mutalatala tuisisha sirisi yambe disini yambe kanani yakeli tunoni ngai akienda nunu gaindenda anduona meba matiwe machanga nyikitwe. Maandiko mayelesha ibukuni ya Mathayo na sikilungu chambe
mayelesya yulu akusya kwa mwiye Yesu na machasya kuma Abalamu kubika Davidi ni nzyawa 14 na kuma Davidi kubika kuthamiwa Babiloni ni nzyawa 14 na kuma kuthamiwa kubika Babiloni kuka Kristo ni nzyawa 14 kwa kuma Abalamu witalania nzyawa 42 na musosi utanamba uneno Mathayo kilingu chambe kuma musoambe waishe na ani wa maushanio ma Yesu Kristo kana wa mutalatala undu Yesu waseiwe kwa utuambia sabali kuma balabe ya Balamu tutembe tuke isho bikakuwa mutumia weta wa Yakobo eka Yakobo ulathe ya Yosefu ulazio tuika prime minister Yakobo ungi mwana Madhani na ake Yakobo usu asya Yosefu la wesio toa Malia na ake Malia asya kalakana Yesu kalakana na maketa shitwa yako Yesu hata emuya yani ukwidhi ya kando na muikio historically kila tunene ya ni chawo na katika mabuku mahistoria ni kiandikitwe. Mudhenyola wisaku kwelo ikinduki ukahazi otola mwini utangio wa Yesu ndika ulecha utangio wa Yesu ni vinyawa kwamba itu utangio wa Yesu ndika uweka utangio wa Yesu ni vinyawa kwamba itu nundu ona wosa ndini la ingisyonde onethe inene beteata baindini imutaratara kilia to Kristo. Amen. Ni kwithi asiri siambe tunambio syokana ku utiane omuku na tuona athani machadha na kushawa kwa Yesu Kristo. Amen. Na mwano mwe edhiwa specific eta wa Isaiah mwathani na mwathani mweta Isaiah kilungu cha mwanza musoe 14 asha na uni wo widhiwa wiwonanio. Amen. Kana mwitu mutheu akaitaba na akasiakana kabishi na muka ketwa shitwa yako Emanueli ila walilo wayo ni Ngai pamwe na andu ni Ngai pamwe na itu ni Ngai pamwe na mundu ni Ngai pamwe na atumia ni Ngai pamwe na ibeti ni Ngai pamwe na shana kana andu maikethwa meoka yingi na kana we na Kristo we majority. Hallelujah. Mwe Yesu hata ni kumanyisha tiku tabania nienda kwamba ukiki ya musingi yani ni kana ukiasha mwe Yesu nina unenga thayu wakwa withi aniwisi ti kindu na atabishwe ni mutabania tio kindu ou ni kindu kina umo wa baasa muno na endwa maundu ala maneni we Kristo atanethiwa kana kethiwa na ethiwa ona maundu ala manene to kana akoko silila ndi no we uko silila. Amen. Ona twaliula injili ona twakengandu tumethiwa alikie kanisani peusi lilokudhengea ona twakengandu tume ona watangi ona wekala naini bikindu na ikwika tuimakenga neloko kausilila. Amen. Ila wiyuka madhaya kinena abwana nise kushoka kwa mwiya Yesu na mutwani adhocha 8 adheu meanata Biblia asya adhocha 8 10 na adhocha 8 adheu kana ila sito ikadhole kimbikela 10 etu mataishi mundume mekalite thayu wotheu masubite witu wo makatunza witu wo maipyua na kwa mwendesha mutwani
Madhocha mutwanoni wake nala eitu maya indafia na purity yo na mooka mutwanoni hata mwe Yesu. Lakini Biblia chasha atano mayoi na atano shaingi limiti. Hizo no Biblia. Yani mathetu malunga lite. Tuatsu matunzite wetu wo 50% shainga kamawa. Shai kaka. Kindu ikidheu lakini India. Yani kisubite lakini India. Amen. Na the Biblia asha mokie makuite mata maendete harusini. Undu imeesi we are one. Onga mima mutwawa. Amen. Assignment yimwe ni umulikia mutwawa walo kinyilito kwithia becheni. Hallelujah. Ni umulikia mutwani na mutwawa. Ethia atano menga likwena atano menga likweno ingi ukwete tawa kungalikweno yonge akwete withia mutembete na mutwani mumulikite akinite bandu wene. Hallelujah. Mumuisilitie chenine muina responsibility yani ekana noyu kutwika hako ikungamia mutwano ni uthime linda wanga na kuyana ke katika high table na kuthi people's park mwako nwe visa. Amen. Mudiko ya people's park mwasewe imutwa mwako ne visa na mwako na visa mosho kaingi muke yani na kukuwe ingali muzimanzitwa ngali show mukua yani ukwithia bear responsibility on emo inayo ukono na maundu maigio na imutwa noni onga me imaleketio isama bwa maybe that they my useful na you ama yuka kila mundu okakwite ta na wenudhauka na mundu muima watunza witu wake aemodhauka na wio asubia. Amen. Mubaka mutwani amanyuba ni kanama kamungamia undu wona mwitu kubicha miaka 25 25 kindu mwitu asubite witu wake no mubaka esoba tindia ano mubaka bekilosha ishe bayambe na etuasu moka mabika onde menata na metela mutwani na Biblia asha na mutwani aselewa na mutwani ila waselewe mamwetele kwa tuka makwatia matamo undu imokite na taa shaina mauta makwatia taa. Amen. Nikana withie mutwani umila kibinduni masembe mamumulike mamutwae mbokani. Hallelujah. Mamutwae mbokani mamumlikie na madhumuite mamwetele. Biblia yasya on the makoma. Hallelujah. Alaoi na ila ndumba kandu on the makwatwa nito all of them makwatwe ni common problem on the makoma. Netina wa makoma ningi mayako motasya kanite tasya kana okay ni si indi tunotwa lulio ndo tutabanya muthenyo shunge ni tho wataya kya muni niete weba nondo njawela hivyo isi stima aile okukulia kwani watia stima wakanite wakoma ukitoboa nuthela asuma ina mbokoma na katake tawa nishikie nitandike kana we kwa utambi ingine kipande cha leso kipande cha mbulangeti ama unaenda unanunua tambi yenyewe unakuja unaweka edha ni taya ila itawaya chamuni wekio tambi mauta mathela ni boa kwa etwa 10 mekia mgatasho shaina mauta nela mauswe ni to unexpectedly makoma ila tasho siabia mauta mathela na siaboa na Biblia sia utuku kati
mewa wasya munene uchasya mutwani ni wabika medu kisya nzilili medu kisya ngemi na mena responsibility ila maamukie medhi hata aivoye atano mai oi imaguite mauta extra ala mai atumanu maya guite mauta. Hallelujah. Na amongela tasio mauta na makwatia na alama ya tumani mamea tabarali tuolele hii mauta ona itu tukwatia matama mea iye tuikuite o mauta maku tuyania semba ikuwa alama dhowasha mauta mukawe ni kanamuke mukwatia matamenyu na Biblia asya na masemba lakini maisha okamedi ya mutuani nulikie na kwa bingwa na mambi ya ukunanga machasya nidhi ha ala wadhoketi mbokani nidhi ha tubiki tena ni tuikwetele nidwe ha tuina matama ito nidwe ha matama ito meina mauta nidwe ha nituoka anitukwenda kuiwa washa wako nutu isina mashitwa mambiyo kunanga hindi mutuani amea enda indi mwishi anya netu wangu utabio wikengwa na atabania makwaze bena revelation makwatie pe ubuanyo makwatie kana nai ndibata mundu liketuni nai ndisotuma mundu mutange yasililwa nai ndisotuma mundu mweke nai atuike na nai ni ukuli yako tuwaekea wai ni kana tuamineke watu sioke tuikale naini basi kitu micha utangiwa ni chao tuatangiwa maki ukethia nai itena damage ukethia nai ndina mwisho yuluwa baya tuendete pa idhu wabe kitu micha utangiwa. Hallelujah. Ningi ngai angalamika aitudhoa kwa angalama atumie naini mwana wake Yesu Kristo atukie mukelanioni ngai yethi amweta ya tukie niki kana akusani kana tuikayundu tukwenda tuikala naini undu tukwenda tuika maundu ala madhukundu tukwenda undu Yesu nilo atukie mukelanioni na toa mwiti kila na toa umbulo tangia endwa tiwo Yesu nda atukie mukelanioni itina watu watangi watu ikale naini atukie mukelanioni atuekea nai na atunenga pinya wa ukilia nai pinya. Hallelujah. Na kuikala thayu wo lungalu by choice not by accident na kuikala thayu wo mukia ngai kwa kuitwia na kuikala thayu wo theu thayu wo lungalu thayu wo mukia ngai na thayu wo theu tiu theu wo thamba tiu theu wo thamba utheu metho ni mangai tiu theu metho ni mandu atiu theu metho ni maku na yu ila toka na injili inge itu tusauvishe kuuma kuthuni nundu kila mundu wisi injili Yesu ni kutata kuiki ando inge nje ya namu kai mutavishe ba no kaba telemea wikwa winaini ukengedhishwe ni prophet waku wakengedhwa na uwozo waku okuya anaumililwe na laika moka na Yesu Kristo dia shoes mocho kama okania na Elia di sina Betelo na Yohana na ndi sina na moka mamuya atabaniyobo wakana wa mino tangiwa lonoke kana indi undu ikwika uimweke. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ati uimweke. Wa. Dutate kuya na watu abala kotini janje adia kweni wakuwekea. Mano ye taili shangali. Oye tesiana atendi. Taili ina ila sianu siya loli ya miguu 10 oyite ina na aetwe kotini na alama amwetie maasha mamukwati ya kuite na mano suwa asiatiwo njanji vumbe njanji andwa mekwate mangwati ngwite taili siale okuwa ni mundu umwachina janji ona askali manjaribu whether yabe mundu wikuwe sinya ando azu atwike kwani ina evidence na mwana usio wa njanji nathi na mewa mama anze taili sio na mwana usio anewe taili ni njanji wa mwana usio isi akenuke mwana usio anonekie aungamia taili
okelie ile asiunga miamoya ye bana ngiba na aikwa tu na moko I support you na ile inge akuno au mali yani hii mwe akwa tu nengi ekwa ba mpiki na ile inge akuno au malite janje aisye kini kingi kitungwe inete kila ikinothite umwana otu haekeiwe lakini and demonstrate no siondo kwa sio sinya at once ona kedhia ndai kingi ailethia ambio bulo emwe kwa mwa yuma ya continelia kwiyaba za wangate na amine yabua kwita kuko ku design yesu yake lakini tutonya kwa sasinyu imwe ba hau nengi ba ukwithi abinyi na ingi nukite au bwanundu wakuya na ukenga koti ikwani the asaba yani ekie na ina aekewa lakini aekewa avuruvukana iwe enjoy ya matunda manai amen avuruvukana nuku enjoy benefit shanai kwa utuitonya kuekewa na tushoka naini na tukwashe nundu ni tuaekeiwe paikindu na itonya utwika tuikengaene na kethia utangio ni simbu na ni kindu kibudhundu tuchosa basi Yesu akwiye mukelanioni mana ndiye iwathi kukua mukelanioni ethio utukwoso utangio ethio utukengwa ni some of the current preachers alame ukengana meno obwani wakilaba ulo wanena hethia chicho Yesu kitwendeshe hethia nicho Yesu akwiye mukelanioni akwiye mana ndatonyotia utayo wake akatianda Yesu yake oke akwe nikana tulike usumbini na tuwe usumbini tukekala naini nondo nitwaekeiwe Paulo ekulia anaasha netuasha nitukwikala naini nikana mumo wingibe Paulo ekulia itina watu atangiwa tuishoka tuikale naini nundu tuibinda ya mumo nundu tuoperate na grace na tukwasha mumo nutonya kutubetea nayo na tweka iba tuikala naini nikana mumo wingibe uendu ambao na hii structure yotangi hiyo undu yeki wa foundation ibwa na maandiko ala toasoma maandiko masya huu poleni adhini mubinye ya nai masya na Yesu itina wa kwathanwa ni itino na wathani mamina yani ripoti ya utangio witu amen yaitawe ni alaika nekaetwe ni athani amen baka tuma messengers kumetuni na baka shoka bako keliwandu wangi bahayu luandhini kanama tutabia undu be mundu onaka neno nakeni mulaika ndedhukisha amen na nundu ngai God is full of humor amekishua ubowo tangio witangaswa nandu athani no tangaswa na laika yani beti mwila ya tumakumetuni yete na beti mwila ya tumakumabahayu luandhini nayo inyaiche nikana mundu ona wiba mutumio na wiba kibetio na kiba mwana kio na wiba haileo tangiwa ndaka aidhwe na kitumi ona kimwa ikana mundu wana wiba ndaka aidhwe na kitumi ona kimwe cha kuidhwe wate mutangia yani iyambotuma athani maimatangase nathani mamino tangasa haishoka ituma chao alaika undu meli heba yakwo he kalito dheu he mwitu mudheu mulaika amumilila na amuya wacha ula wone wosio mwienga yeba mwenaku na asani wesu ingethia muthemba mo
wake dwi mulaika wacha ikukomeka ukatwika ni ukioke dwi mulaika wacha hai dutu nyamazia muno withi yotu awe ndunena nagdo unena na kuna alaika ume mulaika na ukethisia wacha mulaika uzita wa masako aketha nisi wacha kuya mwingi kuiketha nazo kwa mwingi kwethe yangethi sina size na level kewa kuona mundu ume okethia ni the wacha kwa okethia no mai wacha akakwitukie kuna wewe athi mundu ume tawa aba ekindu cha kwatia wacha ba mundu ume kwa wacha si style yako huko enyu so wani mulaku asaniwe na kisaniwe ningethi mulaika amwia sisha niwone wosio methoni mangai naye wapepa muthi wa ngai akoka yulu waku amen na akakwikia muni no kaitaba na kila kithiu kasha kiketa wa mwana wa ngai onake mwene akulia mulaika ukethi wa ata na kwa ndiye mundume yani ila atubuni mulaika akasha akaitaba na akasha kana akulia mulaika ukethi wa ata na kwa ndiye mundume mulaika amwe pepo mutheu ni ukayulu waku na akakwikia mundi na kila kithiu kikasha kiketa wa mwana wa ngai na aisani wasisha Elisabethi ula wa mbai yaku ula wa mukono wenyu ula wa mushi wenyu muka muthembi Zakaria ula thukumite ngai miaka mingi kuma witu wake kubika atwa nae mokwata mwana na mabo ya makwate mwana mae mokwata mwiya ya muyasisha Elisabethi ula wa mukono waku wasisha Elisabethi oyuti unena oni mwi wake wa thanthatu mwito ulandu mana mwita ngungu alaika maitangasa amen na matangasa na yupa maandiko masha Yesu ashawa kumbethlehem ya yuta matukuma mosumbie lote Biblia ashasisha anduhoi moka Yerusalem machasha aiba uloshewe mosumbi wa yuti nundu nitoni endata yake wasoma Biblia ya Kikamba nduele wanesha anduama kuitwa anduhoi ni meba amen wamisoma nduelewa andisi ni NIV kana niva onayo wamisoma ndukaelewa hundu be version imu kwa Kisungu imeta wise men amen wise men ni yoi translated Kikamba anduhoi lakini wasoma ya Kiswahili inawaita mamajusi. Is it mamajusi ama ni majusi? Mamajusi ni wataalamu wa nyota kwa Kisungu meta wa astrologers amen yani ni andumabwa anduma kwa usha andumabwa andumwe disika na wako manana palm readers mundu akuyekalie nzao ukekalia kewa somo kewa mbio kuya ele kwa kukwina alama ebwana biyo na wu okwewa nguku mayambio kwa ndiye sele kwa kubwao ndukaba ulu maisha ni shut up umbathi to you na kethi andu manyamaye meta wa palm readers amwe kwa andu ama kuitwa andu oi ya Kiswahili ya meta mamajusi ya Kisungu meta astrologers amen astrologers are not servants of God. These are men who study stars to interpret the times and the seasons. Nandu kusoma ndata na kwaliula mabinda. Amen. Na ukiyaona ndate ya umilapana kwithi akubwanona tio wiwona kwenyu akamba makwasha wona mwi buwe ya itana yangie kukakua wona mwi watiso bwato shaishe ngalikwe ukiwa mazia mbuye zundi kuyana ukiwa mbuye zundi kuyana ukiwa wasisha Milky Way wona yekalu yani medio ataalamu Biblia shamaya somi ataalamu mandata
kwa uma yeye athani matia ya thukumi mangai my astrologers, lakini me astrologers nundu Yesu okite kwandu otangio ngai amekishua kana iwabiki andu onde na maendesho study show masisha muona benda ta ya umila na ni data ya interpretation yo ya siabe musumbi ushaiwe na mabanga musumbi usuno mamonie na ndo asuma umanyumba show na mambi ya chalo mati elandata maendete makone musumbi ushaiwe maso mandata ama manyabe musumbi ushaiwe na mambi ya kuatia nikanona anduawe nikanona hoi nikanona utanima kiunya makedho amese ni mutangi ni wokie ikanando ala matakina kanisani onala makwausha makama na mutangi ni wokie. Haleluya. Nikana mundu wana wiba haileo tangiwa ndakasha ngainda mumilila yabikonjumbe wotangio yabikamu moa uwekeo ngaya tumana kwandu onde mango shonde mikio yonde ilasi shonde anduawe haoi indu haisilamu andu makawaida hautanimaki unya onde pio ni mabikia wani utumani wotangio onde. Haleluya. Onde pio na umeasumati yandata masiaishi. Haleluya. Izeka wadi kwa ikabikie kwenyu lakini kuke baumbe ngokoni balakai mati ndata na meshua pe musumbi usiwe mati ela mathengeye nundu mona ndata maya akulia ngai nundu mayesene angai makamukulia mwenye musumbi usiwe asiwe ba lakini nundu imesi elote ekala Yerusaleme ni mesi kuyanana no manyi wandu kana kau no mbakaka siwe kwe lote. Amen. Na moka kwe lote mabika Yerusalemu ila mabika Yerusalemu ila ndataya nundu ndiye yavau na mabika makulie lote ibakala kana kashiwe musumbi wa yuti undu nituoni ndata yako kumumiloni wa sua na nituoka ukathaitha na maandiko masha elote atabu ya munongoni yake naomba ni adhembi ya nene na andiki mandu na makulia Kristo akashawaba na maandiko masha Mosa mabuku Mosa wakachukua ngombo za vio Mosa scrolls na mambi ya usoma na mamu ya we musumbi elote kumbe dhilemu ya Yuta undu ndwimu ningi nongi sisha kwako akauma ngabana uloka idi andu make Israeli wakuyanana na maandiko kuyanana na maandiko Mesaya kuyanana na maandiko ma Mika kuyanana na maandiko ma Yeremia nikana mwano akashawa Bethlehemu ya Yutia. Haleluya. Yani kushawa kwa Yesu tikindu cha ubitia. Amen. Kangu kanelesio ika no kwati. Yani kusiawa kwa Yesu isimoriu kuthonoka kusiawa kwako. Na kusiawa kwa Yesu Kristo kwa ilie ila ninya wake malia wevaitwe ni Yosefu mweyai musumbe mweyai wa musumbe niwe mweyai waeyai onde na matambite kutwana
onekae ivu na Yosefu mume wake ndaenda kumusonoja. Mwe Yesu hata yani nikana mundu aivuniwa nila siumuvunia na yuka na makulio makindia ndukana angesa usungia makulio mandia. Mutunge Biblia nikana amanyotangi yo witu ni original uwekeo witu wanai ni procedural, is not something assumed. Hallelujah. Nila mombani na bedhi wana kusearch na mama nyani Bethlehem musumbi elote ya landu hoi enda imuke kuwe pio undu wakalakana na muamina ikuwa. Amen. Muke mundete ubo nikanona kwa ninga dhaide musumbi. My friend, kobe musumbi udhaida musumbi ungi kobe musumbi utana kuwa be musumbi ukite ndwale okulia alamema ubishine utate okulia President Ruto tuthelele baama sako utate okulia governor utate okulia senator utate okulia MP na MCA mundusu akuiwa beka mundu kangi andume kwenda onani ukowa akuiwa next election daka alika kibila na ubu ibo atongo imabalukila amwe mundu MCA etamu yambe ni MP etamu yambe ni senator etamu yambe ni women rep etamu yambe ni governor etamu yambe no kwithienda kwacia we ni 2 term na president ni 1 term basi atwala onje muivilani tuitikila ni inyuonde ethia prestwasi kuma president bake MCA kila mundu 1 term tuyaziyo ethia muiwa mwewe tuikuneike ilio kitenguwa kibwao mundu muiwa mwasio halo tuitenguwa ikabwao twasionde ala membungeni ya county national assembly governor president basi tuikune isuti inyonde tumwe kila mundu enuke tunyubeti mwingi mpya ona mwandu madhuwe isi kindu kiukethio kila tam bakanyuba wo mundu wanga wono misio nze aliuka tondu government ya make yeshua uthuyo kwatikana siasa ni beboka dona MCA wa kwenyu kalelu ka kwake ke kalaka yiki wa mara mwe na alame na influence munango kayiki walami yusuka ke kamina ikiwa na kyolongi ba yetu ikuni na thetu ikithia ke thikobwa ukono tundevelop what yani ukwithia nukwendea mundu longi enuke na ndukwenda kwinuka yu musumbi atonya kwasya undu wabekana kashiwe na ti kwake tika mwishukuwe na ti mukosheye na kwasya ndo thiu kathaitha akathaitha kanako boba yu thaithi. You don't take people by their words, you interpret their hearts. Una interpret more amandiko masya nela alandu astrologers ataalamu mandata ila mesiumala kwa musumbi elote maumala Yerusaleme o ilandata ya umilenge na matana no tanu munene na mamiatia na mati elandata mamiatia maimabika Bethlehem mati elandata maimabika bandu yaunga mayulu akasomba yani it is recorded in the Bible. Amen. Na katika study ya stars na astrologers episode Yesu ni recorded. Nelanda taya ungamie Biblia shama potanumba na maimona kalakana pamwe nina wako. Amen. Mabalukandi makathaitha
Hallelujah. Mata ida kalakana. Ti mata ida nyinya nethe. Amen. Ti mata ida nyinya nethe. Mata ida kalakana. Amami no kataida. Mata shamiyo yo ibata muno. Ima kuite dhahabu no bumba na manemane. Ni kana mundu wonde udhaidanga indini wawena ndini wabeba. Nunenga inga imali shake. Ni udhaidanga ina mbesa shake. Ni udhaidanga ina sindu shake. Mudhaidi wawo nukakoma na mudhaidi wawo. Udhaidana kanywa. Akadhaidana mbadi. No kethi andesa ulikangusuni yake. Akaundini yake. Simuni yake. Besani shake. Au meshemwea. Dukamona. Dukamona. Hallelujah. You animal ndwala mekika itina wa kalakana kashawa. Amen. Ona kaine sambia process ya utabania. Mwe yai musumbe mwe yai wa yai musumbe niwe mwe yai why on the yani Yesu Kristo niwe mwai wae on the He is the Lord of Lords, is Master of Masters. Hallelujah. Niwe mwai alamea niwe meaya ata musumbe wa sumbi musumbe niwe mwea wa hei onde. Kilungu chake cha Luka Biblia asha na kwedhi wa matuku asu mwiya umwa kwa Kaisali Augusto ni kana andu onde maandikwe na kuandikwa kukwa ikwambe ila Kwilinio wa ingaba na wasilia na onde mathi kuandikwa kila mundu nduanio na Yosefu nake ambata kuma Nasareti nduani imwe ya Galili athi Yutia abika nduani ya Davidi ila yitawa Bethlehem nundu we aiwa numba ya mubia wa Davidi ni kana aandikwe pamwe na Meli ula webaitie nake ai muito na kwethiwa ila maiko matuku make mabika mausha na asiaka na kabisi kambe na akabwika ngwasha ukenge na akakomia mubalatini nundu nyumba ya aeni vayai na uthei ata mwe Yesu ndio maandiko manena nake Luka asha kwa umwe mwe ni Kaisali kana andu on the pew ni maandiko maka maende makaandikithwa na kuandikithwa nendo mbithukishe wasoma Biblia nzio. Amen. Wasoma Biblia nzio maandiko masha aumishe mwiyao ni kana onde makaumie koti. Amen. Kwa maenda agumia siya sha na shivu na ausi aya tusishe Bible yako achenu Bible ambako eka kuikala na kale ukezotiwa naye keza kuwa na taisi Biblia na kwetha wewe hawezi kindu kitebaki ya King James ya siakana they were called to go to be taxed T-A-X-E-D maka umidwe koto kiki kuitwa kuyandikithia kutalwa ni kuthi kumya koti na Yosefu auma nduani yo na ambata aenda Bethlehem nduani amini kwa nduani ya Davidi. Hallelujah.
athi nduani ya Davidi Yerusalemu. Na ila mabikie Biblia yasya mabika wethia na mo matuku mausha mameli ni mabika na mama nda nyumba Biblia sia nundu kwa ina ni nyumba sionza sha inishe usuite mako sabandu kana kauka siaiwa mama nda na kibetiki kwete kwa unya mesio kwata pandu kibetiku kishaya mesio kwata mubalati yani mubalatini ni bala ng'ombe sithi yawa yani watilangia kitothia bala wikia ikia pau nibo meli walikie na pau nibo wesquishie na pau nibo Yesu ashaiwe na ima kuite ngwa kamino shao makabwika ngwa sio kenge hata mwe Yesu na kashaiwe utuko na maandiko masha no tukusu kwa ina haidi miundani maithekani makishaishe indo na mashaishe indo ila ripoti ingiyoka. Haleluya. Ngwiye kushawa kwa Yesu no tangiyo witu watangaswe ni ngurubu itatu watangaswa ni adhani watangaswa ni alaika na ngusi shandu alamoni ya shawa Biblia shana malaika mama umilila aidhi kuya kitheshini na cheni kinene cha mamulika na aidhi medhu watakuni wia na alaika mamia muikakie sisha nituoka kuwete obo musio ulobo wotangio kana kubedhele mjia yuta ni kushaiwe musumbi na amiendai na mukedhi ya kana kaukenge kakometyo mubalatini nela aidhi maendie medhia kanika kondeina kama kaiki ya ng'ombe huidhyo pakometwe kana na aidhi matana muno amandiko mashana kwa inua muno na alaika manjoini woshi na aidhi manjoini woshi na kwedhu wanodha idhi wa imunene na alaika mamea endai mutabiandu mambedhele endai mutabia yuti endai mutabiandu meshilaeli kana otangio kana uobosho kana mutangi nushaiwe ubo otangio wa minonenwa ningai. Amen. Ashoka aituma andu kwa andu. Hallelujah. Amen. Gaya shoka aituma mundu akinena na mundu is more understandable than yainenwa na akeni mulaika. Aidhi Michael makisia ishindo ndake ngusome ndukasi ngukwete naye musawa nyanya nuka kilungu cha keli na ndishu kwa aidhi mela weuni makisia isha indosio utuku na maumililwa ni mulaika wa mwiyai na udheu mutishi wa mwiyai wa mamulika na makia muno na mulaika amea ekayukia nundu shishai nyeni na mwete ubo musio wa utanu munene ula ukethi wa andu onde nundu umundi nduani ya Davidi ni mushai we mutangi nake ni Kristo ula mwiyai. Hallelujah. Yani ala mulaika amea umundi ni mushaiwe mutangi. Hallelujah. Ni tushaiwe mutangi ni bashaiwe wotutangia ni kushaiwe wa utuobosha ni kushaiwe wa utumia naini ni kushaiwe wa utumia shoboni ni kushaiwe wa tutungiani ya nangai amea muikakie nundu umundi nduani ya Davidi ni kushaiwe mutangi na amea noka niete obomu sio kwa mdisho onde kwa ndu onde kwa ubo otangio ni kwa mbaisho onde kwa andu fulani. Izo mwendo banga mwigu ya kisungu nenyu imutemelela kikamba ninesi kwitho ne kisungu mwiki wa mwithe amukwenda okoma musawe 12 na tabia aidhi mewa ni mulaika hii wona nio kwenyu ni ati mukona
kana kabwikitwe ngwacia ukenge kama mitwe mubalatini na okabinda kau kwethi abamwe na ula mulaika aingi manguthu ya ituni makimukumia Ngai machasya Ngai na taiwe kuyulu muno na muwo withiwe kundi anduni ala wende ya wenimo na kwethi wajila alaika matie makidi ituni aithi manenania ene kwa hene tuendei yumbe Bethlehemu tusishe undu ula wekika ula mwiyai watu manyithia na mathi mituki na methi ya meli na Yosefu na kalaka ukenge kama mitwe mubalatini na makona matavanya ndeto ila mataviwe undu wa kalakana na onde ala mewie masenga kondu wa maundu ala mataviwe ni haithi indi meli ekalia ndeto isu ngoni yake akisoania hata mwe Yesu akisoania na haithi masioka maimutaya na maimukumia Ngai undu wa maundu onde ala mewa na monde na monie otondu matabiwe yu endwa tukatha ukanotangio munene kiasi ki tukaunwa ni chao. Imagine mulaika Biblia says amina kuwete report for the first time, amen, but the yengudu yetuni na yoka kutaya nekosha mwiya inakumwe kukuyu lui tuni na kati wandwala wende ya uyanimo. Hallelujah. Na mathaitha na mamina kutaya meba ayu luandi andu mamene na medho aithi mamene na niwishi ibindesu kwa yuti aithi medhia wa andwala social misfit andwala nja andwala matekindu imo medhia wa aithi na nikana Ngai amekie sure kana Yesu Kristo asha we environment iniocha ni kana mundu ona wiba ndakashe ndabikiwa nutangio nundu we ninja ndakashe kana be undu utonyo tangiwa be mundu mutabyo bo tangio Ngai amekie sure kana utangio mutangi hasye wachuni tanja ni kana nja sikwate kindu nikanona nja simame onasyo etu nithi matalite payi mundu onomwe. Hallelujah. Payi mundu onomwe wahati wanza alaika moka matabia aithi mei aithi maende makatabani na aithi masemba maendie methi akalakana ondu matabiwe kabwikito ngwasyo kenge methi akila kinu matabiwe ni chagu na Biblia asya na mwala matabiwe ni aithi kila matabishwe na alaika mewa report ya kalakana masenga na kusenga kunene masaniwe makabatie maemio mundu aemio kaumila nyumba kasi ya iwepo lakini report ila yasiye kuwetwe mesa kwiwa kaka muko na mubatie balako sewa noko mutange iwenu. Yesu mutange iwa anu binguku voya ukiadimanu agi ukandwi kisye Yesu mutangi wa anu ikuku moya ukihadhima anu angi nukandwi ishe aume Yesu denia
Yesu, 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 Neya, Boy, Iboe, Oki Adima Adu, Agi. Hallelujah. Tuinaitumishonthe cia kuikia kana ubowo tangio ni wangu. Amen. Ubowo tangio ni wangu. Ni woka tangi andu make kuma na inisio. Mathayo acio. Ni woka tangi andu make kuma nyauni na inisio. Kana ona twathinza mbui, tuthinze malondu, tuwae ng'ombe, tuciumie ta thembo cia wekeo, tuikatangiwa kuma na ini ni namu, na tuikatangiwa ni thembo, tukatangiwa ni Kristo Yesu. Niwe ubetanai. Amen. Na niwone Ngai andukukiria na ibina. Ti masomo na ti mishila tushaitwe na ti makanisa la tuthaithia mwiya Yesu ni woku nengae mumo wa ukilia na ibina. Alaika moka kuthaitha na matabia haidi twaete ubo wa utano kwa ngoshonde kwa nduonde kanotu kwa umundi ni kushaiwe mutangi tuina mutangi Yesu mutangi iwando Yesu mutangi iwando alaika masha itwaete utumane mutabia mwiya ni mubea ni kuondua Yesu ikuondoa wekeo, ikuondoa wobosho, ikuondoa tangio. Endwa nituonetwe chendini Ngai, ituonetwe mumotangio, mwiya initukuthaitha, mwiya initukунenebia Ngai ula wikala tene na tene, ula watu endie na wendo munene, watu enda na wendo mwingi mwiya ituoka kutunga mubea ikuondoa tangio, ituoka kutunga mubea ikuondoa wekeo, ituoka utunga mubea nikuondoa tuana, ituoka utunga mubea nikuondoa utwita na ututuma mwiya tukatamani obo tangio inabo ya sanio alamate atangie makabikiwa ni mumo tangio inabo ya sanio alaobe makadhawe jitwani ya Yesu Kristo inabo ya sanio alamate sundu maileka makamanyi jitwani ya Yesu ituomboanga mokuta ituokodha siana asamaitu ituokodha shetu asamaitu ituokodha siana kema muika ituokodha shaitu ituokodha shana ituokodha shatumia ni kuidhia mwiya Yesu ni wokie ikana tuidhiwe na thayo kwa wingi ikana tukwate wekeo wanai ikana tukwate mumo wotangio mwiya mumo wotangio wibuna ndui mutangie boya mbweta kwa shamu ya Yesu inaumbulana ishakwa ndekeana ina mabitio no yandika shitwa kwe bugune ya thayo mwiya imwendu ikirie mwana waku kuma umundi inoka kuthaitha na kutunga mubea ni kwithia Yesu ni wathaniwe ni athani na laika makusia na andu makuona na andu matuma makutabanie mwiya ini mubea ni kondo wa wekeo mwiya ini mubea ni kondo wa tangio mwiya ini mubea ni kondo wa kutwenda watu endie na wendo utathimika unene bweno kitaiwa no ikathwa ukidwe yuluanga ishothe mwiya ni wailite utaiwa iwailite
wailito nenebwa, ni wailito kumwa, ni mubeani kondo wa kutangia, ni mubeani kondo wa wekea, ni mubeani kondo wa mumo, ni mubeani kondo wa wobosho. Itukutaya muya iwaitoa, ni ngudha idhangai wakwa, ne alama kunenga madhayo mo, ni boya Yesu ukamalumililia utangiyoni, ukamalumililia mumoni wa utangio, ukamalumililia mumoni wa wekeo, ukamalumililia mumoni wa dhasho. Alama tu ya kibinduni mwaka wane cheni, ala obe makadhawe, ala jama kaone wikwatio. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Mwiya initwa utaya, mwiya initwa unenebia, nitwa asha ni mubea, ni mubea mwiya ni kondo wa utumani wako, ni mubea mwiya, ni mubea mwiya, ni mubea musumbi, ni mubea mwiya, ni mubea mwiya, ni mubea nundu wa kutwenda, ni mubea ni kondo wa utumani wotangio, ni mubea ni kondo wa wekeo wanai, ni mubea ni kondo wa kubingwa medho maitu, ni mubea ni kutunenga cheni ala tutuye kibinduni. Enda ni anaitumuiyai tutongoshe no kitu ikanesa, tutongoshe no kitu ikanesa, tuiwietei, tuiwietei mwiyai, tuiwietei mwiyai, tuiwietei tutwikithiana maku na cheni chaku kikamulike ngoni situ na madhayo ni maitu. Sitwa ni ya Yesu Kristo. Atalamu mandata ila moni kalakana kekana onakata nambia kutangia imaka thaidie na maka nenga mithinzi niendo tukaumia nzembo cia kumutungia mwe mubea ni kondo wa mutangi nzembo ya kwa cia mwe ni mubea kuona onibikitwe ni mumotangio mwe ni mubea kona wabingu yo matuma kwa na mabeba na newa wasia wotangio mwe inoka kutunga mubea. Yenda kila mundu ose nzembo cia kutunga mubea kondo wotangio, yani kumwea mwe ni notungia mubea na kanyo wakwa, lakini nzembo ni ya kwasia ni mubea. Wataalamu wa nyota hawakuwa manabii, hawakuwa wachungaji, hawakuwa waabudio, walikuwa kama washirikina. Lakini walipoona Mwokozi walimwabudu kwa dhahabu na fedha na manemane. Maandiko yanasema walifungua mifuko yao, hazina zao, wakampa zawadi, dhahabu na uvumba na manemane. Mamunenga mithinzi mabinguye ngususio miyoyo ibata, mamunenga dhahabu na uvumba na manemane. Kiu nicho umya wa ngoni na umya wina kielelo nicho climax cho thaithi uthaithi waguo ukurauni wa na ndembo, uthaithi waguo ukurauni wa na ndembo. Amen. Uimenenga mwiya ko
kila mundu ina njembo siakuo saa kilungu chekumi wibalaui wakomana nobo online wakomana na uoba uvoho ni wangai na ndeto ni yaguo mutungie mwimu beatu kondo otangio osa ndembo yaku namba nisu 0714888066 ala mutena kashi tumia namba isu yoba nitoka kutunga mubea tuikatwike maukelua uwe ni athaithi masindu ila siombiwe ethia ni maumie umeloni wa sua na maenda chalo cha mithina fulani makimanda kalakana kasiwe mutangi ni kana mathaithe naitu mutangi twinake ngoni situ ni munwata uthaithi witu wa Ngai kando na kumuthaithana makanywa maitu kumuthaithana sindu situ nabo ya Ngai wakwa ndembo hii cia kutunga mubea ni kuondoa mutangi na ni kuondoa tangio siketi kile kembe waku nene bwa Ngai waitu no kikatha no itaiwa sietwane ya Yesu Kristo asa ni twaboyana kutunga mubea. Amen, amen. Ete ndembo ciaku ikieva na kuoko kwa mwe kukuikalania naku na wiva la wiva kubina wiva asa onala mwe mwingo londo mutumia asie menyu kana mwimi ukanoa muka ukanoa siana sienyu kanoa ma friend ondo mutuma mbesa tutumio na mbesu tumendembo yaku na mwiya yiku ikanesa shitwani ya Yesu Kristo. Amen. Series number 4 is